Pozdrav ljudi, dobrodošli u novi video. Ovdje imamo 147 koja ima problema sa kvačilom. A sad ću vam pokazati u čemu je stvar. Kvačilo je propalo, odnosno omekšalo je full. Znači mogu ga stisnuti bez problema. I dok auto stoji, čak se i da prebacivati u brzine, ali u vožnji ili jednostavno dok je motor upaljen, ne da. Tako da morat ćemo to ići riješiti. Evo, znači mogu s prstom stisnuti. Toliko je mekano. Nažalost, amortizeri ne drže kao i obično, tako da sam primoran koristiti ovaj štap. Ali evo, snašli smo se. Cilindri kvačila već su jednom odzračivani i nakon nekog vremena jednostavno znači kvačilo omekša. Tako da nešto nije u redu sa tim cilindrima. Sad koji je glavni ili pomoćni ne znam. Naručio sam oba, tako da ćemo sad zamijeniti oba. Da bi uopće došli do cilindara treba izvaditi akumulator i onda ću morati izvaditi ovu kadicu dole. Akumulator smo fino izvadili, sad moram izvaditi ovu kadicu i ispod nje onda mogu doći do cilindara. Kadica se drži tu na šarafima, ovdje i ovdje je kutija sa osiguračima, ali vidim da je tu neko nešto već pilio. Tako da vjerojatno samo ovaj šaraf moramo čarafiti, to će biti to. Evo ga, izvadili smo kadicu van. Ovdje tu možemo vidjeti pomoćni cilindar, a tamo niže dolje je glavni cilindar. Pomoćni cilindar je lakši za zamijeniti pa ću od njega krenuti. Ovdje tu postoji jedna opruga koju sam ja sad uspio izvaditi van. Inače sa zegar klještima se treba to vaditi, ali ja ih sad nemam. Pa sam to uspio nekako iskombinirati. Uglavnom to se izvadi i onda tu taj osigurač popusti pa možemo znači pomaknuti cilindar u rikverc. Probao sam izbijati cilindar, ali se zapekao, tako da ću sad staviti VD40 pa ćemo ga probati nekako kretati ili nešto da izađe van. Evo ga, to se samo rukom bez problema izvadi. Evo ovdje imamo novi sad. Ovdje dolje ima jedan zubac koji moram stisnuti. Evo, sad sam skinuo kotač i sad to dolje bi trebao možda doći do glavnog cilindra.
Cilindar se drži na dvije matice, 13-ice, a na drugoj strani možete vidjeti da nam smetaju ove cijevi za kočnice. Te dvije cijevi se drže na ovakvim nosačima koje možemo otkopčiti. Ovaj glavni cilindar je spojen sa kočionim cilindrom, odnosno kočiona tekućina preko crijeva ide u njega. Evo ga, cilindre smo zamijenili, sve sam pospojio i pošarafio, odzračili smo sustav, stavili kočione tekućine i to je to. Auto sad normalno mijenja brzine.